dan itu Congress Office West Karbianglong nak cita untuk jual parfik lo. Nil tu bini West Karbianglong District mungkin tu bini meeting kepa assessment of that non kita dan tarik ko proxy ni nil tu ko la trauma ni nil tu election lo MP election masuk nil tu non assessment nil tu kado kami yang mondol sirket kami president secretary tu nak cita lo. Penakul so assessment nak meeting tu lo. Jadi bini pacini tadi pakai bini nil tu penanganan Kongres awal card cepat tu penakut bini nil tu Kongres assessment non jadi tuntutan non West Karbianglong district menta kehaya ringki lo penakut jadi cukup parpik lo nanti tu media je pujuk itu tuntutan nanti tu neutral soalnya nanti tu nangklen gitu lo penakut nil tu Kongres district committee pentang lo Mohila committee pentang lo nil tu Kongres worker Mondol committee block Kongres member tuntutan harus kami culo lo langsung election kado kami cepat tu penakut bini nil tu kehaya ring jadi lo lapen nil tu non ko anma International Congress puno nil tu party puno HLC puno ACC puno kado balance kami di culo party lo langsung election in samjin pen kipacu lo po penakut nil tu ko anma vote kilongi penakut ko anma nil tu West Karbianglong ke voting ma nil tu party assessment of facts and figures pakai nil tu general secretary tu kalau sama ke hai ala wasi pachini po Anak tu West Karbianglong District Congress Committee ahin ben press meet itu nak orang hello hello ni tu kedamtan 26 April lama ke second phase election lasi ni tu that West Karbianglong District along pen itu total polling station lagi 312 lasong pen itu that population sampai 2,22,483 voters tu lasong pen that ejeholo lam sendiri po jadi tu pini that West Karbianglong District Congress headquarter office nom itu nota Mondol Saita Block Congress asitin pen sampai assessment report cewan left hand itu that hekmo tapi nitum bangke that ke nitum lesen pen कि हाइपोनी हमारे लिए तुम बांके दाच ठेकों लो रिपोर्ट्स तमें ठेकों लो जे इली तुम दाका बांके दा कांग्रेस ने केलोई बांके इली तुम दा असेसमेंट बांगुम पेटेन बुलोते 75,000 काम लो 75,287 लाम इली तुम बांके लोंग बांगो सिली तुम बांके अखालो लासी दादा बांगुम पेटेन 6 D2 SD parliamentary constituency लो total vote sa bangke dak dulu je ladak total bangke 8,92,789 lason total votes dulu lason bompen West Karbianglong bang total poll bangke 2,25,206 lapen ke East Karbianglong bang 5,12,324 lapen Haplong bang 1,55,259 lasi lasong mo mapigar pen seperti nitum dak kilongnya percentage ban nitum whole laso assessment pakrum pen nitum cethegong lo 37% bang nitum Congress favor sidampo lapen ke dak 37 prudante 2,42,519 la an bang nitum ke hai joraming leng candidature pen nitum Congress candidate si long konpo lapen second abang ke 34% BJP alangi omor sing tiso BJP candidate lo 2,28,861 alangi second nunggu labang ke lalu pen PHLC itu abang ke 1,62,576 24% langsung sini tu assessment jelong lo lapen ASDC pen abang ke 21,289 yani 3% lo, tapi independent 1%, penota approximately 1% dalam tahai. Langsung sini tu, kalau tapi ultimately bangke joy untuk sini tu 3% ada difference di sini tu dan tahai pun. Mana jo cricket apa tu le one ball, lapen one run na ilah. Uson mana ekdom romanchok, khela mana romanchok
ason assistant sini tu bangkit dan voters difference sini tu Kongres parti candidate aki hai jo kami ne hai konfo lasi itu helam mangga ladang masih clear lah lasi nili himpen setame ladang ki hai long asus kosong ki hai long pop ladang nili asap so view di itu panglahelo je APSLC alam itu kan sampai nili coro je APSLC tu nangkit hodum penta nili tu penang anak plus pan itu Akhirnya alam itu memang produk dia proses dari BJP, apaan sih PAG Kongres apaan kekreasi apa terus kan dia BJP kan dia tahan. Sedang non bangke alam itu kan produk itu amat Kongres apaan sih akhirnya apaan itu long, tapi alam itu mana dilihin pen curul, lalu KSA itu mana sampai dilihin pen curul, jadi KSA itu sampai BJP atau tamuti bangke dikan ko lasok kacari, pada nikan kem lasok kacari, lasok ngong kena bangke, BJP itu jitu diklaim radakan kirap ponji, radakan ane kecap ponji bukan ulta delo, poliborton sorkar, misalnya kan tak kilong bedalo kena kisung si pedut kurang, lasok ini si radakan non poliborton, sorkar tim kerjeng kan bangke nangilu, bukan si non bangke nang cirap pun bukan BJP yang long gitu boy, jitu BJP yang long gitu boy apa tuh usame langsung arlu pen cerah dun, arlu pen buat mereka jawab dun, alam itu kan anta curug bang dilihin pen, pulang ke kartong pun jadi itu kan dengan cerah dun apa, nasi alam itu maju di nasi itu ke haipon, langsung pakai itu haipon kok, tarik visi haipon, tapi dilikai tak pen aju tak pun non tak pen bu, etang sendiri uji bayi itu langganan je non amat ke tarik pi Jun tarik pinang lelete bangke batu akan dilihat tentang high posisiku APSLC penceglo anton BJP Kongres pada independen ACC sota high posisiku serta militum bangke non kupi mandiri pula so tengsi milik pulo je mu Jun sari tarik stame koma buat abe udhan dan stame defense dan stame Kongres insita high non high chot dilo ini high chot resmi non high chot dilo mo Jun sari tarik ta Kongres atau si militum si koma buat dan staf high chot mo lalu nasi mili curu pun lapen akhir hai jitu tim kan genglong akhir hai lo morsun isu akhir hai kan si pahai mungkin dia belum tim di CMC pen cetan penci orang di pusat itu lapen ke Narendra Modi third time yang si Prime Minister curang dia pun terdiri himpen CMC pen cetan penci pusat orang di kaning jitu lapen APSLC akan dilihat jaya kata yang si highlight pun terdiri CMC pen cetan tapi kalau kita hasilnya di anak yang kan ke curul akhirnya tujuan orang akhirnya orang ni ke kaninjil kan sahaja kami klaim dia tipi laban ini curul asi nom sahaja di sorkar ke central orang ke dia yang si government bagi seng dek kalau bagi garanti lo asi alam ni bagi itu maksudnya itu jenis orang si pinan kok tahai ko alam di jauh si kuateng kan si pi daji bulan dia si pinan kok tahai ko tapi orang si kisu jauh si high dia bukan te data cetak beli pulang tu si alang nila so tengkan itu lah ini apa yang mengenai designation kita pakai cetok sekali lo lapen third bangke jaya kata rakyat ayam si high head bulan deh cetak beli lapang itu cetak jauh tahai lasi alang ni kami dicuru ni alang ni kajian dengan si klaim dan si lah so ini kita makul kan ini bangke itu alang ni designation tidak tadi hai lasi ni dia kan alang ni kan curu lalu Lapen ke aku on behalf of West Karbiong District Congress Committee himpen stame nilitum well bisa kan singlok last dorsing rumah kai MLA alang stame rongkudalong borbil on dam yang stame alang itu alang di Congress kan kerap kosong situ dia hadar dia votes pangan nilitum kan pangan pilot asi personally alang kan stame curul kan tapi kijusi nilihin pen kikukan tu bang lahelo je non kirong ditiju central minister pen kebda Assam government tu situ ka proses bang
noni lidum ke chimi do nate an kulo nate je chakma refugee saphan Arunachal pen grumpo pen chakma refugee saphan 5 lakh saphai an bakdo kaso bangke Assam long sigi biji kusi judul long itu lasi labangso chakma refugee saphan 5 lakh population Assam long si bang kusi tame nilitum Karbiang long along ko bangke West Karbiang District Congress Committee hin nilitum bangke dak shelter deke ba chak deke athe bangke nilitum same longlei khilang torde dak ketutan bang kutuman same longlei khilang katuredo lasi jeneko give and take policy ku Meghalaya border long angathu kusame give and take policy a process do holatan abang tapi kesona khat nitum West Karbiang District Congress Committee hin same nitum jeton munde ko sona khasi non la chakma refugees apang josis central government apen Assam government tu josi da Karbiang long made Assam long ke bang pen Karbiang long josi tu kok tulun ke niritum bangke la take nitum jeton munde West Karbiang District Congress Committee hin pen lasi nili labang soham kisi tulon lasi kijusi bangke nili kato kawe panstame voters tum panstame chumingilo la penke non 2024 itu central union government bangke central government bangke India Alliance government si dobo la pen rengdo ni kato kawe stame dolong la pepo la penke nili tum pan nang kachara dum abang putin kabi arat bati Karbiang long arat tu ja akai tin tum stame nilitum han good nang ke job pen na pe hai tum apot bili ninga long pen West Karbiang District Congress hin pen stame abang putin akai tin tum han stame chuniri pen ninga long pen akadong pajil lo kadong